This is race 179 for the under-16 boys dub-6 250-metre te ihu finals. We've got Te Kura Kaupapa Māori o Horauta Wānanga in 1, Tolaga Bay Area School in 2, Te Kura Kaupapa Māori o Hawaii Hou in 3, Te Kura Kaupapa o Ruamata in 4, we've got Te Kura Iwi o Whakatipuranga Ruamano in 5, Gisborne Girls High School in 6, Auckland Girls Grammar in 7, Whakatane High School in 8, Te Wharekura o Kirikiriroa in 9, Cullinan College in 10, Te Kura Kaupapa Māori o Kaikohe in 11, Rotorua Girls High School in 12, and Kolash Te Paopao in 13. I don't know if you can hear it, te whanau ngari he pāti ko nei tiki tapu. The shoreline, the multitudes have descended upon the shoreline to watch the spectacular that is the finals races. On the water now, those the under-16 girls dub-6 250-metre te ihu finals. They've got a white flag flying on the boats. Kua tū te haki whiro I tēnei wā, te manako ia, ka riro he haki kākāriki. Yeah, kua tū te haki kākāriki, tēnei te reihi tahirau, whetu te kaumā iwa under-16 girls, te ihu whaino e te whānau, kia ū, kia mau! Engari kua puta te ihu o te waka tuatoru, e noho atu ki roti te ara tuatoru, ko te Kura Kaupapa Māori o Hawaii Hou. Rawe! Me kei tua o tā wauau I roti te ara tua ngāhuru mārua Rotorua Girls High School rautāwhiri ruku ai. Kua puta ngātahi atu I tērā rāringi timatanga. Nā e nei aku nei tātou, ka kite, ka hipa rātou I te rāringi hawhi. Te kuraiwi o whakatupuranga Ruamano I te ara tua rima. Pakangāna ki te ara tua ono Gisborne Girls, Sonic Booms te ngō tō rātou kapa. Sonic Boom! What a name! Can they boom down the course, though, is the question. Gisborne Girls, Sonic Booms. Aratua Rima, Ruamano Hihiko will go home as champions of champions for the under-16 girls. Dub-6 250-metre te ihu finals. A tātou whakaihuaka, whakanui kā tika. Oh, te kura o Ruamata, pepe ke o ka nui te mihi kia koutou. Anei te tukuruatanga, te timatanga o taua reihi. A, ka kaha ki te tātou I puta te ihu o te ara tua toru, a kātahi I whanako ki te ara tua rima, stolen the lead by lane number 5, Ruamano Hihiko. They're on screen now with their celebratory splashes. They stroke at the front of the bike, asking, what happened? What happened? So far, she couldn't tell. Here's your official times, though, for 179, the under-16 girls dub-6 250 te ihu finals. Gold recipients, Ruamano Hihiko with 107.72. Silver recipients will go to Hawaii Nui with a time of 109.37 and Horauta Wānanga Taikori with a time of 109.50.